Nasaya tadakan na nainsa. Nabayag ti bakasyon mo, ha? Sir Rani. Ne, apa yan? Anyat sangitan niyo? Alala, sumrek ka. Natayan ti kakaisuna nga anak ko, sir. Di na nalasatan ti sakit na. Anya? Makipaglading ita ka, nana. Kahit kaano titabon na? Diyak pa mo, sir. Tawan o sa kwarta. Ano ti kasapulan nyo? Pautangan kayo? Ala, ibagayo. Apay apautangam, katawan nam namaam apagbayad na. Matit. Adarin medyo iti data. No sana makabayad? Di santa swelduan nga agkatulong diti balay. Oh. Rane, bakutan ni Nana Insa. Manula atawon tinabati apa nagbiag na dito'y lubong. Naimbag no maikaro na ti utang na king ka. Ang mga nunatayan, ngam di na pala nabayadan ti utang na. Di ka di madanagan. Tadyak pa utangan iti dakkel. Jay, eksakto lang usaran na. Ti pa utang ko. Itatan na itabo ng ti anak mo. Anya ti plano, Nana Insa? Agtrabaho aklata kada kayo, sir. Tawan mo't sa bali apapanak. Kan ikarok pa'y ti utang ko kada kayo. Nasayatan na lagit mo ti utang mo. Agad wala. Rumbang lang ay karon. Ta inutang mo kat nga ron. Kan awanan pagyanak. Tawan pagbayad ko iti sigod ngay nabangan ta anak ko. Hala. Dito yun pala ti pagyanam. Agyamanak, sir. Hanggang sana libre ti panagyan mo dito ya. Ikarom, baban iti panagkatulong mo. Wan, sir. Awan problema. Kabalak pa'y matkid di tagtrabaho. Nasayat nga rod. Ngaminton nakapsot kan. Kasanunto ngayon. Ha? Saan mo't amabalin ada kami timang taripato kan kainton nakapsot kan. Nang runa, no agkabaw kanton. Oray, ipasuli daktulatan na no jakon makabaal, sir. Anya? Awan problema kanya. Takababain mo't ano agpaasikaso aki din kada kayo kat da kayo ti amok. Siyak ti mga sikaso kada kayo, sir. Takatulong daklaang ditoy. Di mo nga ron itulok nga agsakit ka. Tapno agbyag ka pa'y itinapaot, Nana Insa. Dakes adamag matet. Ha? Apay? Impasiradan ti negosyo ta. Tanatakwatan da, ti kaawan ti permit ta. Anya? Apay? Asino ngay tinangitik-tik? Oh, may isa siguro kadagiti trabahador ta. Kasano nga rudan? Kasanong ti pagbiyagan tarani? Problema da ito eh. Hanggang padasag a paremedyo. Sige, sayang dayjay. Sapay pimiksan ti negosyo ta. Maisirakit din. Di tamat mayalaan iti permit da jay. Tawan mat papeles ti dagaan nagtuunan na. Kasano itan rani? Anyangay ti aramidon ta. Sir, anya ti kaya... Panawan nakman dito itanapudo ti ulok. Uwan, sir. Ay, apay ngatan. Anyat mapaspasa amakin ni sir. Agungungat mo. Nana Insa! Umay ka man! Umayan, ma'am! Apay ka, day. Apay dagitan nakawarangain na poy. Say-sayangam tin na poy. Ay kwa. Jay aso itay, ma'am. Kurt, bye-bye amakasta. Di mo dalusan? Ay, sorry, ma'am. Jak nakita itay. Pasig nga imbaga ti aramidom abakat. Awampay no. Anyan. Oray ni mamatet. Agungungat. Apay nga ta. Anyat mapaspasamak ka dagiti amok. Nagapada nga ta. Awanan ti remedyo ti amin, matet. Talaga may pasiran ti negosyo ta. Ay, awan nga raw da. Awan maaramidan tan. Kasanuta itan. Awan pulos urnong ta. Saan tamat ngamin ang nasaganaan? Iswadita nakaurnong. Dayta ti kamalita. Tayo nun unata ti nagbarayuboy. Ngam ti nagurnong. Kapilitan nga umutang tayo ti pagpuunan tayo ti sa bahala ang negosyo. Una, ngam pagutangan tay. Hindi tata Flavio.
Baknang radya ka aruba. Iso, ti ayan tinamnamata. Sa bagay matki di ita lang nga umutang takin ko na. Iso asigurado, apautangan na taday dyan. Lading itek. Ngemjak may tiga tadakid dawan nyo, Rani. Matet. Kagod walang ti maipautang ko. At nangamin paggastusak. Sige tata. Numano ti kabalan nyo nga ipautang, isong ti utangan mi. Ang masapol nga agpinirma tayo. Tapno awan ti rumso aparikot. No bilang lang. Sige sir, no anya ti patakaran nyo nga agpautang, sumurot kami. Kat agyaman kami unay sir, tada maipautang yung kada kami. Agkakaru ba tayo? Asino pa'y kumati agtitinulong no saan ada tayo? Mawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga okay lang kanya. Rani kan mate. Ay, kurang ti pagnegosyo ta. Ngayon pautang ni Tata Flavio, bakit? Good. Pagutangan tapay ngay tinayon na. Ay, awan na mo ko na pagutangan. Sapay naksaya ng ti kwarta. Ay, kasanon. Awan mo ngamin masapsapol dito'y balay. Mabit lang. Kasaritak ni Nana Insa. Ha, anyat ibagam kinkwana. Basta, maamuan to. Nana Insa, di mat nasingad kayo titunggal maysa kani Tata Flavio akaaro ba tayo? Wen barok, nasingpot kanyak dayjay, apay aya. No umutang ka, pautangan na ka nga ta. Ay jakla mo apay ka day. Padasaman ti umutang kan ko na nana, barang pautangan na ka. Awan ngamin kanan tayo. Ada ngamin utang mi kan ko na. Kat jak makautangan. Mabay na, kan sigurado adinak matla pautangan, tadyak pa'y nakabaybayad. Alam na nana, tapno at igatang tayo ti kanan tayo. Di ka madanagan, ta saan mo abayadan? Da kami timang bayad. Basta sikat yung umutang. Anya? Ta di sikat nagkid daw iti pabor kanya. Impay ko, sana yan. Sige barok, mano aya ti utangek. Oray, 20,000 pesos lang. Tapno dalawans tayo. Ngam ni, di may bagbagang imbaon ka. Ibagam asikat yung umutang. Igatang mo iti agas mo kunam. Naimbag nga oras yo, Sir Flavio. Manang Insa. Si kagayam, sumrek ka. Agyaman nak, sir. Kanya ti maipahi ko. Kwa, umayak ko maumutang, no mabalin Pangaramata mi ti kwarta. Pagpa-check up ko sir. Kan paggatang ko iti agas ko. Nangingina ngamin dagiti agas itan. Kastaya. Mano ko mati utang. Ay, kwa, 20,000 pesos ko mano adda, sir. Sige. Mabit lang. Taikan ka iti utangam. Ayan di kwarta nga inutang ni Nana Insa. Tay nakagmarket. Awan bagas tayon. Di mo ala namin tadamot pangusarak. Pangusaram aya. Ununa ang tapay ti masapsapol dito'y balay Tanariga ti maawanan iti abasto. Inak itaya tapno umado. Anya? Sigurado nga rod nga mga baka. Mga bako na ngamin sana kasta. Rane! Nana Insa, hinka man ilako dagito'y saan amaus usar a kaldero dito'y. Pangilakwak ngay, ma'am. Di ta kaaruba Ibagam nga original a kaldero dagita. Dagitay nginginaan kunam. Ngam ibargin mulatan. Sige ma'am. Kan ingkantuman pa'y umutang kini Tata Flavio, nana. Naibus man tay kwarta nga inutang yun. Ay, mabainaksan. Diyak pa'y nabayadan tay inutang ko, ma'am. Apay, mabain ka kini Tata Flavio. Ngamda kami nga amaw, di ka mabain. Adamot utang mo kada kami saan aya? Uwan, ma'am. Kan libre ti panagnaan mo dito'y balay may.
Isu atong palam amin nga kayat may. Da kami laang tirumbeng akabain mo. Tada kami tibus mo, naawatam. Uwan, ma'am. Pasensya kan, sir. Jak pala nakabaybayad ngem umut-utang akmanan. Okay lang manang insa. Anyay, katawan mat garod ti sabali na pagkamangam. Tanatay matan ti kakaisu ng anak mo. Ay, uwan nga roon, sir. Pasensya ka talaga. Ne. Di kag sangit manang insa. Mababainak lang amin una, sir. Isa pas pasensyaan dakla kuman. Awan ti problema kunak manan. Ala, huston, di ka nagsangit. Tamaawatan ka, manang insa. Ket, nakautang? Wan rane, adan igatang iti abasto tayo. Di na kumakayat, ngam pinilit ko ah. Gusto lang der aramidan ta bakit? Ninanain sa tibaunan ta nga umutang para kadata. Tainton santa makabayad. Ninanain sa tikamatan ni Tata Flavio. Wan nga rod. Sana balay, tanaasin ni Tata Flavio kadagiti kaski ni Nana Insa. Patsik adi na paayan day jay. Awan ba't kami ng pagsapulan ta? Masalutan kag negosyo na basit tipuunan. Tikayat ko, tay milyon tipuunan. 3 dakkel adagos ti kita. Wan nga rod ah, ngam sapay ko ma. Taadan tulat ta dumteng aswerte kadata lakay. Nanain sa, naibos man gaan ti bagas tayon. Ingka pa'y man umutang ka ni Tata Flavio. Ibagam abayadam into nagtapos. Adun ti utang ko kan kuhana, sir. Mabaina kun nga umutang. Pagbainam ko ma, kat nakasingsingpat kan ka. Ngam, Alakit din, ingkan. Kanya ti maalam iti bain-bain. Agbisin ka, no, agbain-bain ka. Adang amin utang mi kan kuha na. Iswa di ka makautang. Iswa si kan ti umutang. Tabayadan tayo to, no, adda kwarta. sir. Naimbagkan ka, tamay salakid daw mo kan kuha na. Kat ikan nakadagos. Maawatan na ka, tabakit kan. Ala na, uray 10,000 pesos lang. Tapno, daigatang tayo, iti kanon tayo. Adun ti utang takin ni Tata Flavio rani. Noan niya ti pinirmaan ta nga utang ta, iso ti bayadan ta. Kat dagiti inut utang ni Nana Insangay. Utang na dagi jay. Saan tamot nga utang? Ha? Saan adata ti kamaten na? Gaputa saan mat adata ti napanimutang? Awan kamat na kadata. Baunan tantukit di manan ah, ta umutang manan. Ta isuntumot lang ti pagbayad ta iti inutang ta kunkwana. Tata Flavio, ila ko min di balay mi kada kayo. Gatangan yon. Anya? Sa di inuntong iti pagnaadan nyo, no ila ko yon. Agawit kami ni probinsya, tata. Anya? Iso agatangan yon. Ikisayon ton tayo utang mi kada kayo. O sige. Kasari, tak ti may isang anak ko. Tano kayat na kat isunti manggatang. Numayat kayo, sir. Agpaayak kas babaon ninyo. Tapno may karok ti adun nga utang ko kada kayo. Agpagpakaasiyak. Awan namnama kapag bayad ko iti utang ko. No diti pa nang ikarok kada kayo. Agpaayak kas babaon ninyo. Katsanda kas wilduan tapno mabayadak ti utang ko. Sige. Kasi kamat manang insa. Iso sige. Agnaib ka, dito'y balay. Ay nahagya manak, Sir Flavio. Nagsaya at kaunay atao. Naggapuam, kastamla ka na yun nun. Pasaray di ka nagawid. Agawid ka langon no makalagip ka. Kwarta man kid di. Awanan, naabak iti sugal. Day tala sugal ti amom, naadikan. Si Kangay,
Naadik kan iti babae, sinalbak ka kidi. Klablatan ti ayuyang mo. Babae ti nakaibusan ti kwartam. Ay kag lalaki ka ano kayat mo? Anya? Diyos ko, ikanak kumapahi itinananay apig sa akin sa lunaat. Tapno makatrabaho akpay. Kat makabayad ak iti utang ko. No payad damat basol ko, tanagpaloko ak kadag iti sigod nga amok. No apay met ngamin ngayon tulok ko ngay nalilaw dak. Jak met ninamnama kasto'y taramidan da. Ti panang ipasubo da kanyak. Iso asikala ko man ti makaammo kadakwada. Apo. Anay ko, anay. Ha? Apay, anyat mapaspasamak kin karan eh. Diyak makais mo. Nasakit ti pusong ko nung mismo. Anya, agpada ta, oray siyak. Nagsakit ti pusong ko. Diyak na makaisbo. Anya, ay, adak mo na tamtay tagpa-check up. Anay. Adda, ng basito. Anay, tan. Tapno mamuan tano apay akastoy. Anay. Rane, si kalakit di tinangakar kanyak iti sakit akimpot kanyak. Inakaran nak. Anya, Basol mo da ito Rane. Naalam lakit di ti agduduma ababa iti sakit mo. apay ngay. Siyak pa lang tinakaptan iti kastoy. Apay ngay, anay. Asano da ito yun? Nakaptan ta iti saanan ang maagasan ang sakit Rane. Diyak pa'y kaya ti matay Rane. Basol mo amin na kita eh. Matay. Adto iti kwarta manang insa. Ay, saan? Taado pa'y ti utang ko ken ka, Sir Flavio. Di mon pa kadanagan tinaut-utang mo kanyak. Lipati mon dagi jay. Anya? Manulangan na tawan ti panagbiag mo dito irabaw ti daga. Iso nga enjoy ang matiagbiag. Tauray siya. Sumagmamanulangan ti tawan na panagbiag ko. Iso nga anwag nga iti ado akwarda. Diyak matlamay tugot na matayak. Ha? Iso baybayamon ti utang mo. Di mon bayadan. Ala, awatan mo na gito'y tayin ka gumatang iti kayat mo agatangan. Ay na, nagsayaat ka talaga tao, Sir Flavio. Agyaman ako na ikon ka, Sir. Kandi mo pagdanagan di pa nagkapsot mo. Tadito'y kan balay ngagnaed, aginggat ingana. Ha? Naistoryak ngamin kadag iti anak ko di pa nagbiag mo. Kat nasyan na kan ka. Iso nga imbilin dati pa nagnaed mo ni ti agnanayon dito'y balay. Da kami ti makamukin ka manang insa. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Nagsasaya at kayo at tao. Agyaman ak. Ala, di ka nagsangi. Nagagat kamat kami na maibabaon. Kaya nasingpet ka. Iso arumbang laso badan mi, ti kinasaya at mukha na kami. Nang runa kanya. Rane, jakon kabalan. Uray siya. Marigatan ako na. Nakapsutan nga agpadpada. Tasaanan nga umunog titaraon kadata. Ganon. Anay ko. Dawatin talangan ti ang makawanti na marswa. Kadag iti nagbasbasulan ta. Tapno awatan na tayo ti pagarian na. Uwan Rane, agkararak taadwa. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.
Please like, share, and subscribe. Thank you.